Yer bakku wak berang lah. Man ka wak berang? Lain ro bakku ku menang upoji. Wasa biasa pa na. Idi makada pura de yulle lolong surugan apa Allah taala narikko dia yak berangnya nu kemenana puji. Ya ru kemenai puji pak yak berangi barak wak dikki tama suruga. Wit na tawe mi podama na tawe mi. Ya ko tawe aya ko idi aja. Ya na makadaki siraman rohani. Pak tak belum itu ceramah. Jadi maring kalinya ceramah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ataukah kato di mamat Tuhan masuk telinga kanan, lalu cakomi matomi ha. Tuli macarama tahu dia gagal lepa cek dek mo. Ya. Atau malah biasa nereko cerita decengi tahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sininna tama-tama malabiku anrenge sila surah salak kong kay hadare. Launi may nato pada sukuru mapoji ipatarakai tanra sukuru kamarajata lauri sese araja kwasangan ng Allah Ta'ala. Nasaba ang katakmua iwereng at disidisingang umur malampe tubuh makjapa gangkan na pada angka ki hadir rion ramak baraka inan niya mapacing. Tan real lupa itopa makiris salawa anrangi mapasalama lauri alimalabina nabitta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Nabi iya nasariye pamase nania salamakan. Sininna tama-tama malabi ku anrangi sila surah salak kong kay hadare. Saat ini kita berada di dalam sebuah bulan yang agung. Bulan yang memiliki keistimewaan dalam Islam, yaitu bulan Muharram. Bulan ini bukan sekedar tanda bagi kita bahwa awal tahun Islam dalam kalender Hijriah, akan tetapi sebuah momentum yang sengaja Allah ciptakan yang punya keistimewaan di dalamnya. Apa keistimewaannya jemaah sekalian? Yang pertama, Muharram adalah Ashhurul Hurum, bulan yang disucikan. Jemaah sekalian, biar mungkin mereka ni pada yang kalinga narampi Allah Ta'ala rilalang kurang malabina bahwasanya ada 4 bulan suci pada Tuhan Asang ri surat Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fa fi kitabillah yaum khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Betonnya jemaah sekalian, sesungguhnya Allah bilangan bulan itu di sisi Allah ada 12. Ada 4 di antaranya itu bulan haram. Betul ada bulan haram itu bulan ketika di dalamnya kita melakukan atau melaksanakan kebaikan, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Makoto propema wadiki matika nariko pigauki atas salang kita berbuat dosa atau kemaksiat wadito jaji dilipat gandakan ganjarannya juga. Jadi di dalam 4 bulan haram itu kita bagaimana kita berusaha pus pahala jangan sekalian agar
pahala kita dilipat gandakan. Kemudian yang ketiga adalah puncak kemuliaannya adalah di hari Asyura, 10 Muharram jamaah sekalian. Mungkin pada mereka yang kelinga pada tisamanin, tapi dia lagi rampe-rampe memang bahwa dalam 10 Muharram itu momennya adalah ketika kaum Yahudi dan Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Makanya mereka sebagai tanda syukur mereka berpuasa pada hari itu. Maka Nabi Muhammad membedakan kita dengan kaum Yahudi itu dengan menambah puasa Tasu'ah tanggal 9 Muharram. Kemudian besoknya 10 Muharram jamaah sekalian. Dan kita sudah tahu juga jamaah sekalian bahwasanya awal tahun dalam kalender Hijriah adalah bulan Muharram, dihitung berdasarkan kesepakatan para sahabat Nabi bahwasanya awal tahun dihitung berdasarkan hijrahnya Nabi ke Madinah. Wattunna mal dekat dapuran Nabi tak. Di dalam ketika hijrah Nabi ada momen juga yang perlu kita ceritakan ya sekalian. Engkau tahu momen ia perlu irampe-rampe memang. Jadi Nabi Muhammad SAW wattunna hijrah malaikat dapuran yang Nabi pole ri Madinah pole ri Makkah nalori Madinah lepangi resede onrang ritalai kubah lepangi siraha Nabi musyawara irwannie aga musyawarana Nabi sahabatku sininna sahabatku baja meloki bangun masjid karo Nabi istirahat mi mak bangun masjid ko to matapat je dia marajing harus Nabi istirahat mak bangun masjid. Maka dia sahabat Esrun Allah Ta'ala pekko carana na wat dikki bangun masjid na to lepa mi je 3 kilo maladana. Nabali Nabi tenan maca pong Allah Ta'ala. Pura musyawarah sahabat pura musyawarah Nabi sebab sahabatna ternyata musyawarah toi kapere magai ternyata nacolingi pembicaraan na Nabi musyawarah sininna to kapere agaro demoang kalingai meloi garekna Muhammad mitbu onrang asisalanga baja pekko carana na wadding igagalkan. Jadi Nabi berusaha musyawarai melo bangun masigi sedangkan KPRE musyawarai melo gagalkan. Pekko carana KPRE gagalkan ibaja ya perintah mana sininna tahu sininna anggota perintah mana tiwi mana batu baja ibunuh Muhammad sibah sahabat. Ya. Singkat cerita bajanna padang kemana nih lempar batu. Maka dia Nabi pakai singin atau rom bagi letak ya apa kau tengah sidok ko sunnah dua tokyo ko sunnah asulap apa ki masulap apa Nabi jadi gangkana marempai kapere batu konco na baca irempa sahabat na batu irempai Nabi batu tapi pekko batena kapere mak dempa pamasena Allah Ta'ala diga kakane Nabi pas cauni kapere mak dempa malah foto ni batu maka dia Nabi atur mani bawa susun ni atur na susun Nabi batu genak batu nak dempa kapere alhamdulillah mencaji masjid pertama ya jadi masjid pertama na bangun Nabi betero yang hari itu masjid Kubah. Nah, biasa ki menre rita nama raja biasa ki lepa ke masjid Kubah. Nah, iya roh masjid pertama. Kemudian pura bangun masjid Nabi napa terui palalanganna lauri Madinah. Letu iri Madinah Nabi ko Madinah hawai macakke. Iya roh sahabat Nabi angka nakena penyakit malaria.
malaria na cakke pada selama letu ke Madinah mati. Ternyata katu kafir maciri na bitta. Jero kafir akan natoi penyakit malaria letu Madinah. Mati to. Menurut riwayat kesermundina Allah Ta'ala ya sahabat na nabitta mati manassani makada tulis surga. Sedangkan yero denre kafir naloting malaikat. Makadai penjaga ranaka. Tulis neraka itu ya, penghuni neraka tahu kafir nasa malaikat penjaga surga ide iya na nasangnya tahu bantui pembangunan na nabitta pembangunan na masjid na nabitta waktu na melo bangun masjid nabitta alena rimpai batu alena buka nareko angka batu tama angka sumbangan na tama ri masjid angka batu tama pamali tama ranaka aruna nasa gurta pamali tama ranaka kega ni mundur na reko pamali tama ranaka kamoga onroang palawangan na suruga si neraka onro ala birenna nareko bangun masih tahu ya. Nak buka kami batwe nak buka kami na napasang nabita ke masih pamali tamara naka sekali sinina tama-tama labi ku anrangi surah salak ku angke hadare letu iri Madinah nabita yang pertama na pikiriki tania bola pertama na pikiriki nabita maka da kega kak milo mak bangun bola. Tapi yang pertama-tama na pikiri kena bitta ya naritu kega monro tuju wadi bangun masih tahu monro lagi nih sang masih magi na sebab magi na sebab nasan re gruta na re komelo I turu baraka rilalana si de kampung deta turunna okkoy masih jadi jamaah sekalian tawang kay matinulu jokkari masih jokka itu malah baraka jokkari masih li suri bolana wa dinak barakah ki bolana poler mesigi li suri bolana wa dinak barakah ki benena wija-wijanna jokkeri mesigi li suri bolana matarulo daratna wa dinak barakah ki daratna jokkeri mesigi li suri tokona wa ditonak barakah ki tokona insyaallah tongke matinulu jokkeri mesigi si di riwayat rampai jamaah sekalian angka nak dapungan nabitta si bawa sahabat na ya. Tapko angka maniha tau kapere mat terutama ko sunna masigi mapajinca caina sahabat tapana rampu pat dana pengluta Umar aga tuna la tama kuroteme kos lalan na masigi kada nabitta Umar pakasain pa ngereta pakasim paling rata pasani nak teme pasani capu temena nala dece nalo mota masigi ya. Aja na kasi muanui aja na muanui nala dece yero sukru ada ke nalo mota masigi yero jamamu ko purani teme lonong pacing ya purit buang hajat kapere na pacing wi ya nang kalinya ada na nabita kapere oh ternyata pale deni sama kada masigi pakang sahabat batu mi pasi lonjok ternyata pale bola mafacina selang ya iya naro nang kalinya ada na nabita iya ro den rekapere tersentuh kada be iya na pale ritalla Muhammad maraja acarina maraja kamase manassa ni makada bola mafacina mak bola malabina napake masompari po Allah Ta'ala nak da de to naganaga ka nak dampang mo pa sakbi we surana Ta'ala asyhadu an la ilaha illallah wa annaka muhammadar rasulullah coba negara ya sekarang benengro denre tape pancungi ulunai dia nama tappa ini jemaah sekalian nah sebab barakah nah inaro akadaki taro ni tama nah di channel mi tama sige bangsa nanang ka anak-anak ta atau kangka adik-adik ta tama masigi ta ya aja na yang pareng pelek kumarukai ya iparing ngerangi jangan lari-lari masjid ini umpamanya
Contoh. Tapi narik kemaru kamu dia enggak. Nala dia channel mo tama sige pak narik kung kana anak tapatama masigi tapi kandat to lindro na para selamat dia na lisu masigi. Kaya takut kak saya ke masjid kandat to lindro ko. Yan naro pertama na bangun na bitta masigi magay nasaba barakka nasapa. Ya. Pak mo tu maga tak natin natawe narik ko tamamui masigi maring kalinga alamas sia-sia nawat di mo malamma atina. Insyaallah. Ya, Pak iya tu narampi ande guru talalan kita Ihya Ulumuddin bahwasanya iya tu atina tawe tak bagai pancaji telut tawang. Ya angka ati matadde nama bulu angka to ati matadde nama kalabong angka to ati macommo nama subur. Nah, jadi ro andre guru ta nebara nakke barakangi iyero atie pade lona tanai. Ya, angka ati matadda nama bulu terima wae bosi tatappe wo bosi matarumana nginonno de gaga monro de gaga lepang. Gangka namaga ni pungaju kajungnya. De gaga luttu. Marakko tandus. Ya. Jadi mas sekalian kato ati mapada-pada yero. Narik kota rime maring kalinge cerama yero cerame ye berai makadaki bosi pak bolo tapah. Yano makadaki siraman rohani. Pak tak belum itu cerama. Jadi maring kalinge cerama masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ataukah kato di mamat Tuhan masuk telinga kanan lalu cakomi matomi ha tuli macarama tawe di gaga lepa cek dek mo. Ya. Atau malah biasa nereko macerita decengi tawe biasa majain papi nak dinah nasi pakasiri jangan ngiro pacarame mani siaga ni cara mana tuliak tutu nakan iro pacarame padami laona supiri otoe lewat melalui jalanan sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Nari kota toki kota ngana biritatane lappo gitu. Iro cara pacaramai aku ramina hak desa. Kinari kota pigaui na lappo ki lesse ki. Jadi jadi den jangan sekalian de apa. Nasami pakasiru masiri ka. Yenaro yasang matadde nama bulu sande gutta. Narampe itu ipang Allah Ta'ala la kuramalak bina sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pada mo itu'y angkanay iwerengi paprengerang yare ganade tatta ide na lo matappa. Pekko batena nabitta melo patalinga ya murena yanaritu Abu Jahal wekkarua pulona maloli semakotok-ketok pura si tempai tandasi angka si baja ondolona patalingay. Tapak yakin nabi tamakadamu maga tak na tane narik tuli ibolomoi alamas sia-sia nama mapeca. Tapi karena 80 kali ekarua pulona kangkana turungnya sawaun alaihim pada mo itu lauko nade tetta ide nalo matappa. Apa gitu balik papi sauni. Ya, itu golongan pertama. Golongan kedua angka ati pada lona tanai matadde nama kalabong tarima wae bosi tatappe wae bosie matarumana tamu koro kalabonge ne kia dena menyerap pak matadde atie matadde tanai napak depu ngami ukur kalabong gangkana mega wae iya na biasa angka saping atau angka bembe jok minum. Ya. Makuton jama sekalian akhirnya pengenna angka tu ati mapakro mareng kalinga carama napak depu ngami nekia dena pigawi. Ya. Nekia maca pala tu tahu alina dena pigawi. Nah. Jadi angka magai sebab mai jama sekalian matadai atinna. Tidak menyerap ilalang atina. Tapi maca pak depungan ni.
maring kalinga narekong kana cerita tahu angkang kamu cek de iya pak maring kalinga kung kamu nang kalinga ta cek de insyaallah ya yemi ro bawa makada de mina malakang yalena ya miga tu apa kro miga matu tahu yenaro di dalam Al-Quran malabina pon Allah taala ya. Nasa pon Allah taala ansar tahum di dalam Al-Quran malabina dalam surah Al-Baqarah atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum muparengerangi tahu edeceng nekia malupe alem ataukah mu pigawi musuruh pigau tahu edeceng na iko de mu pigawi mega mapakro yana matu ria suri mundrina pon Allah taala mega tahu wasa idi biasa jallo kak mana kok kira naka mapakom itu idi mitu podang ya do pigawi ini yang sekalian sina teman-teman labi ku andang surah salak kon kai hadir engka di cerita ye kasih di ustaz macarama ya ustaz angka bakuna na pojila de ya ko pole masigi tappa bakuna jolo imun ripi benena imun ripi anakna tapang kami tukro tujunna ro babana tappa bakku kuru apa kuru akro apa coli apa akro bakuna jolo ondo na pojinna walhasil jokai macarama natiwi indo anakna kebetulan irona rampe lantanalu birrahatta tunfikun betana purade mulai lolongangi surugana pang Allah taala nareko de mo berengi anu kami namu puji warampara kami namu puji nang kalinga indo anakna wih agaro kami namu puji ambo anakku dero nulle tama suruga nareko de na balancai ningerra makadang kebakuna kami namu puji la ya dua telung ngeso purana yaro angka tau lalu mangkalinga sakdan bakku wih kasipe yang kalinga sakdan bakku lepang cenga-cenga lepang perintah-perintah bakku ya, nasa wih kanjak pa bakku nang kalingin do anakna magi tu man ka bakku kanjak na tapuji ka wih kanjak pa ala ni pala wih nak berambak ku nak berangi pak na asal lalang ni nala deceng ka topoji wih lalang barak waddingi tama suruga ambo anakku ya pak yemetona kemana na puji ya sisanna pole masigi napai lo na penrek jarinna wah tapa lenya kaya bakku lenya aja nama ceja mas sekalian dia ini tero cili nantaro cai nggore makna ni ga malapasan bakku ni ga mal bakku nasa pak na pakasimpar ngaram yer bakku wak berang lah man ka mak berang lain ro bakku ku menang upoji wasa biasa pak na idi makada purade yulle lolong surugan apa Allah taala nareko dia berangi anu kemenana puji ya ro kemenai puji pak ya berangi barak wat dikki tama suruga wit na tawe mi podama na tawe mi ya ko tawe aya ko idi aja mi apa kuro jangan sekalian sidanja sinina teman-teman biku andrangi sila surah salak kon kai hadir jadi jemaah sekalian golongan yang ketiga yanaritu angka ati pada lona tanai macam subur na macam tarima wae bosi yero wae matarwi makemma ilalan na tanai gangkana maga ni pongajuka junge tumbuh subur ya makasih ita buana ya, makudara manita daunna angka tu ati mapakro narek maring kalinga carama na patamma ilalan natinna ne nappa na malakas si bawa mareceng nappa si napalatukangi lauri bainena lauri wijanna bali bulana ya bahkan sininna tau angkiri sedapena menyamak kininna wamanang magama manang maka malak manang sehingga hadirlah perasaan damai dan tentram jangan sekalian.
Sini teman-teman lebih kuantangi salah surah salak kuan ke hadir. Iya nah salah satu hikmana tuli angka ki maperingerang, tuli angka ki macarama, iya nah tujuannya. Ya. Ala di channel mota masigi syukur lah ki sekalian. Ya, maka dari pasanna Nabi tak kun pasanna Nabi tak kun aliman au muta'alliman au mustami'an au mahbuban wala takun hamisan. Betulna pada ancaji ko tahu mapak disengang atau tahu mapak guru pak disengang. Narik kode mulai nomor 2, nomor 3 angkalalo ko mancaji ya, mustami'an paring kalinga pendengar yang baik. Narik kode mongkari pendengar yang baik ya. Angkalalo ko ri mahbuban atau mapoji ya. Sini teman-teman lebih kuantangi surah salah kuan ke hadirin. Jadi Nabi tan narampi maka dan kalal nomor 3 itu kalalo ko mancaji pendengar yang baik ya, paring kalinga ya tongang ni maka da digaga nisang de nulle mapak guru ya de nulle maring kalinga ya, pak biasa narek ko maring kalinga samana narek ko ke cucu-cucu yero burina nape tas 15 menit pura ni napaka de utuna napaleu si napalam pu saja nah. Tapi jamaah sekalian yero sayanna alena napujilak dak tosi mengurusu pacarama ya alena tosi napuji mengurusu napuji narek ko pacarama napuji ya napuji jamaah sekalian narek kongkong pamanya iya mero bawa maka da demi nulle tudangi metta demi nulle tahang metta tudang tapi magala mengurusu matulili pekko carana na wadding angka pacarama ya narek kongka mamiraja tahu ya acara mamiraja nasapar pacarama angka maulu nasapa alena tu sapar atau ka tamas si ramalang wah juga jempu pacarama. Tapi alena demi nulle tudangi metta jamaah sekalian mundur tudang metta ya angka mocet dek mapoji wi lauri tomat untuk pak disangengi. Tapi nasa Nabi ta aja lalu wala takun hamisan. Aja lalu mongkari nomor 5. Agar nomor 5 alena tona digaga nisang alena tona denis sama pak guru denule mapak guru alena tona de namanya maring kalinga. Desi namelo maring kalinga. De tona mapoji, desi na mapoji. Malah macecah ya na cerita ja pacar na cerita ja patuntu pak disengi dia nalo mitai na sana bitta aja lalo mongkari nomor 5 sina teman-teman lebih kuan rangi salah kuan kay hadir ya jadi dari makana naro pekogi carana angkaki si mata de tu paja si paringarang jamaah sekalian ya mamuare baraka na angkaki mangkalinga madecengi toli madecengi ya waddingi lolongki baraka na apalagi ko ki masigi narewa mana ki matu waddiki ya, ti baraka na sinina jama-jama ta waddi mana nalete baraka ya, mungkin itu ketika ada salah katanya mohon dimaafkan wal akhiratu khairul laka minal ula wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.